mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Baravyita sinkaye mufata inyoni mu kaziki. Barakubwira ngo burya ngo abanyamateka baremeranya ko mu kinjana ca 16 ubukwe buba hagamijwe ko ibihugu biri vyiyunga habaye gose burya ngo ubukwe cyangwa mu gushakana hagati y'unuyu ntabwo bashakanya ahubwo abanyamateka ngo bemeza ko mu kinjana ca 16 habaye mariage y'ubwiyunge hagati ya Mughal umwami w'abami w'abamughal bita Akbaru hamwe n'umukobwa w'umwami Barmal w'Amer ariho bita Jaipur. Kandi ngo ubwo bukwe bwabaye hagati y'abo bana babo uko bigaragara ngo vyaje kwandikwa mu kigabane mu mateka. Zamwe bari ko mwabantu ngabo nuko tugatanguye mwabagabo twipoye buhoro buhoro kuva muri TSMS. Ariko kandi binya ngo hari ugukeka kuko ntibaravyemeza neza uyu munsi yuko kugeza uyu munsi yuko izina giyo mukobwa yaje kurongogwa mu ba Mughal. Sibyo uyo mukobwa uko yitwa ntibaramenya neza ko uyo mukobwa yarongoye kugira ngo ibihugu biri vyiyunge ko yitwa Joda. Kugeza uyu munsi ntibaravyemeza baracakeka. Hari abandi banditse amateka bavuga yuko uyo mukobwa yarongoye hagamijwe ko ubwo bwami bwiyunga canke abo bame ndetse babiri biyunga. Uyo mukobwa bamwe bakamwita Joda, abandi bakamwita Harkabai, abandi bakamwita Hirakunwari, abandi uyo mukobwa kandi bige bamwise ngo ni Jiarani, abandi bamwise ngo Mamnati, abandi bakamwita kandi ngo ni Shahibai. Urumva uyo mukobwa uko yiswe. Uyu mukobwa yatanzwe ngo ubwami bwiyunge kugeza uyu munsi ntibiramenyekana neza ngo yitwa nde muri ayo mazina, ariko ko biri kose ni rimwe muri ayo mazina. Ngo ariko over the centuries ngo burya ngo ibinjana byakomeje gusimburana uko byagiye bihereye cikubita mu binjana. Izina y'uyu mukobwa yaje kugera mu matwi y'umuntu asanzwe nyine. Muri make umuntu asanzwe byaje kumugera ko umuntu asanzwe nyine basivili babakene nkanje nawe muri make. Umuntu asanzwe aza kumenya ko uyu mukobwa batangura kumwita Joda Bai nyine bamwita Joda tureke kuguhora nango urabona ngo ni naka ni Joda Bai akaburungu. Urumva ngo ariko this is just one version of the historical events. Ariko ngo ibinye ni ruhande gusa rumwe gw'ivyabaye mu mateka, ni ruhande rumwe gw'ivyabaye mu mateka. There could be other versions and viewpoints to it. Atubujya ashobora kuba hariho ndetse izindi mpande zavuze kuri uyu mukobwa n'uyu muhungu bakundanye b'ibwami kugira ngo ubwami bwiyunge. Hashobora kuba hari izindi nkuru nyine utomenya canke ntomenya. Barakubwira ngo TSMS studio gatare Sanfrey Juma production ukamenya ngo filime mwabantu hiswe ngwiki nga Joda Akbar. Kamenya ngo n'umuhungu n'umukobwa tu bakoranye bukwe kugira ngo ubwami bwiyunge hagati y'abamugari hamwe na Barambra kugira ngo bakomeze bibandire neza hata kibazo na kimwe ndetse gihari. Hindustan ubu n'ubuhinde इतिहास गवाह है कि इस amateka bugi yashingiye intahe aho inganje nyinshi zayoboje inkota n'amaraso अनेक हजार kuva mu mwaka w'2011 amaze kuza वक्त से लूट कर abamugari baragiye अपने कदमों तले narimba beshe mwihanga अनेक wari uwo mwaka ndetse ibitero byinshi n'abaje dutera badaharurika baraje baratera ubutaka barabwiba barabushwanyaguza. Ibitero bidaharurika byaraje n'abaduteye badaharurika. 1450 में कदम ico gihe ndetse haje kuza abamugal nabo जिन्होंने इसे अपना घर ubuhinde babugira iwabo, ubuhinde babuhereza urukundo n'icyubahiro. बादशाह बाबर से शुरू हुई bwaje gushingwa na Babur, हुमायूं से होती हुई Babur ajya gushinga ingoma y'abamugal.
जैसे मुगलिया दौर में mu baye ba Mughal bayoboye Akbar niwe yageze kure gusumba abandi उद्दीन Jalaluddin Muhammad Akbar मुगलों का एक yari umwami w'abami wa mbere wa Mughal yavukiye ku butaka bw'Abahinde जमीन पर राजपुताना Akbar yavukiye ndetse muri Rajput mu Buhinde ahagira mu rugo aba Mughal baraje nabo और दूसरी तरफ थी ariko kandi ngo hari igikomangomakazi bita Joda जिसका जन्म भी icyo no cyavukiye muri Rajputana आमेर में ahantu bita muri Amer ngabo उसके पिता थे umukobwa w'umwami Baramral हाँ? n'umwamikazi Padmavati मावती उन्होंने जोधा का Joda Mehi. yaje kurongorwa yaje gushingirwa ku gikomangoma Ratan Singh wo muri Ajbagat kana baje kuva ko kazorongorwa aho nyine nta mikino राजपूत aba Rajputi जो बचपन से ही bigishwa kugwana kuva bakiri abana ताकि वो अपने kugira ngo baze barinde imiryango yabo n'ingo zabo राज्य की हिफाजत barinde n'ubwami we kaga ko Man Singh we सुजामल भाई साहब muvukanye Sujamata योद्धा mu ngwanyi zikomeye hari igikomangoma Sujamal जोधा का चचेरा भाई muvyera wa Joda सुजामल जोधा को Sujamal rwose burya akunda Joda nka mushiki we kandi barabavyara पुकार पर yama ari hambavu yo mu gihe cyose burya बना लीजिए yamutabaza सुजामल के पिता की मृत्यु baramba ari rwose burya yari umwami yambetswe ikamba हारमल को मिली ariko papa Sujamal akimara gupfa Sujamal. Sujamal bamusize mu Kitali. mu mwigungo nyine kubera igeno giwe Gadisi. yari kumukimbiza kure cyane Ra- y'agace bari barimo neza neza Ta- niko byagaragara क्योंकि उसकी तकदीर igeno ryari kumushyira kure ya Amer से दूर ले जा रही थी uyo mwana Sujamal kubera si yapfuye Ra- kazoza gikomangoma ka Joda nako kari kumuyobora kure cyane y'intara za Rajputana ngabo और अब ubu rero turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu mirongo itanu na gatanu nakube turi mu mateka हाँ। inganje Mughal क्योंकि अचानक मौत से yari ihaswe kurangira हुकूमत के पाए डगमगा गए kubera urupfu rwa Hamuyaman इस मौके का फायदा उठा rutunguranye Raja. baje gufatana situasiyo umwami Hemu afata intebe yo muri Delhi amakimara gupfa और फिर जंग छिड़ी icyo gihe muri Panipat habaye urugamba rudasanzwe muri Panipat intambara aragira avuka nakubwira filime ni amateka tugiye kugeze तरफ था राजा ku ruhande rumwe hari umwami Hemu जिसकी सेना yarafise igisirikare kigwijiye kabiri cy'abamugal और दूसरी तरफ ku rundi ruhande naho hari Bayram Khan उनका वफादार सेना generale w'umwami Hamuyuni w'umwizegwa के कच्चे yari amaze imyaka ariko aramenyereza Jalaluddin w'imyaka 13 kugira ngo azobashe gusimbura se yari amaze gutanga हौसले की गर्मी ही kurinda kwe gose kuraza gutuma haboneka insinzi umutima ukomeye uza kwerekana मैं jewe Bayram Khan. Bayram Khan सल्तनत nkaba n'umukozi w'umwizigirwa Khidmat ku nganje y'abamugana ingoma yabo Arabko- reka rongera nkwibutsa wa mwana we मुगलों का मुकद्दर kazuza kabamugal kari mu biganza vyawe wacana we umwana yabaye umwami akiri muto की आखिरी सांस तक so kugeza igihe yahembye impemu za nyuma Jannat- so umwami Hamayun yarafise indoto imwe yonyine wa mwana we सारे हिंदुस्तान kubona ibendera ry'abamugal ari ryo rihungabana mu kirere cy'ubuhindi bwose imana bishatse niwe uzoshisa indoto ya so yapfuye urupfu rutunguranye ngabo umwana we yarasigariye se Jalaluddin umwami Jalaluddin Muhammad arakabaho mwabantu mwe umwami w'abami karakana gato se yaramaze gupfa arundi yajya bifatira na gose umwami Hemu agomba gukura umwana mu nzira nabo warajya gufatirana n'uyu bakimara kumenya ko umwami wo mwitegure gutera murabyumva mwabyana bategure gutera icyo bakoze n'igiki batabiye kwitamo kwanza iki अगर हम राजा हेमू का खात्मा कर सके उसके turamaze twihisha umwami Hemu ingabo zose zaza gusanzara amaso ya Hemu जरा बख्तर में सिर्फ उसकी आंख ntarinzwe n'inkinzo हमारा एक तीरंदाज murondere umuntu azi kurasisha imyambi amukubite mu jisho neza neza Hemu n'uyu yagombye kuyigomeka ngo afate ubutegetsi urumva gahunda zikurikiranwe urabe witonze gombye gufatirana ubwami kwereka abasirikare b'umuhemu bita Hemu izina niwe muntu we kumbe ni umuhemu yitwa Hemu basirikare nando gose muhira amafarasi mucaje gara mwavase muteriyo mushenze ngo nakana k'umwami agomba kwica umwana shawe mwana ngo bamurangirize gahunda zirizo nakubiye karava muri TSMS studio kwa Rije Juma Gatare Centre filime shane bice bibiri
kini cyambere gihera ndabata muri cya kabiri uyu musore agiye gusakira ingabo za Hemu waragiye guhembuka nkuko yitwa Hemu nyene yarafise abasirikare benshi basumba ndetse aba Jalaluddin kwari kuyo munsi rugamba kera shabara gwara bakabinoza neza batabara musakirana tugwe kwari ingabo zatamye guhura ari nako zigwana gwara burya barakubaga umutwe bakawutemagura ubona uhagenda uboroga mu kirere abagabo barinda babaho kera abagabo barinda kera babaho wowe babagwa barabagwa yo munsi rugamba waragiye urarisha bagacumita barakurika wari generale wo mwizego umwana n'umwami abarinzwe se yaramaze gupfa urupfu nyine giturumbuka batazi ngo byagenze gute mwitegure gutera shabara byo babana bateguye umurashi aza kurasa ndetse uyu mwami Hemu w'umuhemu bamurase mu jisho iriso barimende iriso ndabire inzovu zaraza mu rugamba muri iyo myaka mubice umwana n'umwami Jalaluddin se yaraherutse gupfa yabana ngo mateka ngo hari ubukwe bwabaye hagati y'umwana w'umwami n'umwana w'undi mwami kugira ngo ubwami bwiyunge nyine umwami w'abami b'Abamugal ndetse na Paramral yabana ngo iyo mukobwa yashingiwe kugeza uyu munsi ngo biramenyekana ngo nimba yaritwa Joda canke yaritwa ibiki amazina ngo yabonye filime itangura ariko abantu basanzwe batangiye kumwita Joda nyine kandi ikintu kigeze mu matwi y'abantu basanzwe nta na kimwe uhindura muri byo nta kubyo filime irimo ibyamamare jawe ntacyo uhindura bimaze kugera mu matwi y'abantu basanzwe kurikira bandi urugamba rwatangiye kurisha hari wafashe umwami baracyari kuri myami kwereka barashi bakeneye kurasa umwami mu jisho bakeneye kumena itara barashi bakeneye iriso we nakubwiye filime ko wabonye nyinshi abakenye ko ari ibyamamare nkaba nababazaniye uyu yarajya akomeza kwegera umwami bamutamo mu itara nuko yamanutse ibyo bashaka byarabaye amaso y'umwami baramaze kumenya ko amaso y'umwami burya adakingiwe n'ingabo ni kuvuga inkinzo umwami Hemu w'umuhemu baramuza mwami nyarikuzo rero ku nshuro ya mbere uyu munsi emerera inkota yawe igaragaze agaciro kayo cyana gikurayo sha umutwe umuhemu uzane ikuzo ku izina ry'abagazi uyu mugabo ni mubi gusumba n'umupfu kandi baba ni gute no mwica nutabikora abasirikare baraza kubona ko ari kibura wa mwami ntabwo ari bwizere kuri umugazi w'ukuri kora nk'uko nkubwiye wacana atemagura umutwe w'umuhemu yaragiye wo gutera kudeta cyana cyaranze kera burya ngo abana bavukana imbuto so naho yapfa basirikare ubutegetsi buvuga nta matora yabaho kereka da barakwereka general yaciye umutwe kera bavukana imbuto nimba zari zirigoye nimba zarazamasaka ntumbaze amateka arabesha abasirikare banje bafise umutima ukomeye Bamugal mureka bakurambara biwe nubwo yuko umwami wacu w'abami Jalaluddin Muhammad nawe ari umugazi w'ukuri nawe ni umugazi w'ukuri ubakaza kikuza ku mwami w'abami muto w'Abamugal nawe ngo ari umugazi ubwoko bw'abagazi abanyarugazi ukuri ko Bayram Khan yogiye kwisubiza intebe y'Delhi ayihereza umwami w'abami muto bamusubije intebe imyaka 6 yakurikiye Bayram Khan yageragagiye gushira hamwe ubuhinde bwose arunga ikintumwa kugira ngo arunga ikintumwa ndetse mu ntara zibanyi kugira ngo abashire hamwe nyine barakwereka ubwami bwa Virat iteko yarungiswe n'umwami w'abami Jalaluddin Muhammad mwiyunge ubwami bwanyu bunyunge n'ubwacu mu kwezi kumwe muzoye mwiyometse ku Bamugal barakwereka muri Magadapur nk'umukozi w'umwizerwa genda ishura amakori ya Jazia n'ayandi makori muze murayishura mukaraba kamwansira ibwiriza ry'umwami w'abami bageze muri Pankoti nabo bivuze ngo muzobona
umujinya w'umurandura zuzi w'umwami wacu kandi burya agasuzuguro kazofatwa nk'icyaha bageze muri Ameri abantu bose bagwanya bakagwanya n'ubwami bwacu ubwami bwabo ndetse buzosenywa itegeko ry'umwami w'abami wa Hindustani Jalaluddin Muhammadi niba rivuze batangiye kwegera intara zibakikuje baruyika ubutumwa ati nimuze mutwiyunge mwemere kwiba kwitwe bwira umwami wanjye ko ndetse atazokwigira agira ubwami bwanje राजपूत खून फरमान twebwe Rajputi nabikango shabara babisha समय चाहिए aje nkene gihe cyo kwiyumvira yewe abana bami bagiye bahaba umabwirizwa je ndemeye kwiyunga sha हमारी भी कुछ शर्तें हैं ariko dufise condition natwe condition wa mwana अजबगढ़ नहीं देंगे sinzotanga ubutaka bwanje shabara kubesha बाहर निकालो इन्हें mujugunya hanze umushinzi babwiye umwami ko byagenze hari abemeye kwiyunga nyene bemeye gutanga ubwami ugakomeza uri umwami mugabo uyobogwa n'umwami w'abami tegura igitero we tegura igitero gende kubaza abantu bakakonda abayobora impamvu bakakonda abayobora mwana tegura igitero sha umwami Jalaluddin yaramaze gukura imyaka 6 yimaze ariko arumika ndetse ubutumwa bw'amategeko akanga ubundi bwami abubwira ati mwebwe mwemere ndabayobore mugumana ubwami bwanyu mugabo ndetse mutanga amaturo iwanje mwanse ndabatera bamwe baremeye kubera ubwoba abandi nyene harakere cyikurushari muramuzi vuba agiye kuba tamwindi filime yiswe wo kabiri vuba kandi inyuma ya wo kabiri batemo kandi krishi kane mwabagabo muraducikira uyu mwaka ko tubafise arabaje सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई खान बाबा intego mwazikoze Jalal मुगलिया फौज को abamugari barindiriye kubaheza signal maze batere क्या हमने उन्हें सुलह करने का आखिरी मौका दिया है twabaye amahirwe ya nyuma y'amahirwe nyene बना cyane twarabahaye जो आखिरी फरमान वापस आ चुका है kandi kubatangariza ko tugiye kubaheza amahoro bemwe tubayobore bavyanse basibije gose burya igihopro kibigaragaza ngiki banse ko tubayobora ku mahoro bakereye ko tubayobora rero ku mahoro tuve ku mahoro tujye ku mahoro turi mwihoro kandi uravyumva mwami cyakoze yaragiye ararikura shawe bari bagufitiye za kano batangura gushwanyaguza nimba banse ko tubayobora ku mahoro reka tubahereza amahoro turi mwihoro batangiye gutera ubutaka abanyabwoba bikendereye amahoro baragiye baremera ati mutuyobore nta kibazo nyene ubona ko tuzoguma turi abami tuzobahereza ayo maturo nibisanzwe abandi bigize bangangari ibyabaye nivyo batangiye kubatamu bahesha bahe cyare kurashawe baracyaturitsa nakubwiye filime girutse kroshani yagarutse nk'umwami yabaraye gusimburana nabo bafise ibindi abatangiye guhabwa nawe usangira n'udakora murega mwene boza mutera mwenye niho abatera inama oya bo mwagiye gutera nabo basirikare ari tize bari baduhaye ari tize bari nazo batangiye gusakirana batangiye guhana wowe y'abanyakariro z'abakabaga nakubwiye filime iswe Yoda Akbar ababwiye ngo ni season yarababeshe ababwiye ngo ni season wajuma wari gwarambwiye ngo ni season gwarababeshe DJ Juma kuva muri TS Meza yarajya banzarangamiza mu kirere keskiriya ntari bandi barachatira pole pole narakwereka baragiye batamwe hagati maboko baraduza nihizo zabo abigometse ngo banse kwiyumva शहंशाह mama komeye gose burya bagatangaza mu cyumutwe uyu mugabo yasuzuguye itegeko ryawe uyu kuva kera amafise umutima woroshe abubye ngo acu umuntu yaragiye gose burya ku mwaka ubwami ntiyamuciye umutwe yaramuretse umwana yarakuze oya kan baba happy जंग के बाद जो राजा हमारे रहमो करम पर जिंदा हो umwami yafashwe burya abari ku mpuhwe zacu uyu mugabo akwiye ko bari guhapana gucibwa umutwe uvuze mwiki mwami आधार खादम होने yewe umuntu yakurinze w'umwizegwa करेंगे जो सल्तनत के हक ndaza gusaba kwikuzagira mugari we बस खान बाबा bihagije kan baba अब नहीं ntuzongere kubikora kandi cy'abantu imitwe ngo nuko baze Jalal आप भूल गए हैं कि आप मुगलिया ntiwibagire ko ariwe kazoza ku bwami bw'ubwami bw'abamugara je Bayram Khan बना
narakuremye nubatse ubwami bukomeye nitonze wowe uri kurabusenya wa mwana वफादारी का जज्बा कभी कभी ubwizego bashobora gutuma umuntu akora ibintu by'ubujuju nimutabizi agakora ivyo atogakoze जंगों से हम आपकी आंखों में बगावत देख रहे हैं खान बाबा kandi baba amaze igenda kubaramo kunyigomeka ko पहली बार हमने आपकी iyi ni inshuro ya mbere mpagaritse y'inkota yawe urazi impamvu क्योंकि अब अपने kubera ko uyu munsi nije nzoza ndikorera imyanzuro apana kunkorera imyanzuro wewe ngo no kwambanye nkiri umwana oya कोई भी जंग जीतने के बाद wewe rero urugamba rwose tuzogwana उनके साथ रहम nkeneye ko mwekara imbabazi ku mfungwa z'intambara apana kuzica ऐलान करते हैं uri munsi navuze rero कैदियों को गुलाम imfungwa z'intambara ntizongera gucakarishwa si sawa si byiza मैं हुकूमत का ही नहीं je nkeneye kuyobora ubutaka ईमान का परचम भी लहराना है ariko nkeneye kubuyoborana ubumuntu n'imbabazi maze genda kubura unyigomeka ko mvuga ngo tubabarira abantu ukabaca imitwe kuva kiri umwana ntuze wongere nkeneye kuyobora abantu ntanze itegeko yuko imfungwa z'intambara zikwiye kubabarirwa हमने आपको गलत समझा musore muto nagusobanukiwe nabi ऐसा है iyo mbimenya हमें आपकी छत्र छाया में ndi kuba narifashe राज्य चलाने में ndi kuba naremeye rwose nkayoborera munsi y'igitutu cyawe nyine munsi yawe cyakwaye kandi tugenda nyakubahwa nta gufata abantu imfungwa z'intambara ngo muzitoteze muzice oya arakurika kandi baba yarababaye shawe अब हमारी ये ख्वाहिश है wero n'icyifuzo cyanjye जिम्मेदारियों का बोझ उतार yuko ukwiye kwikura ko ndetse inshingano n'imitwaro wikoreye मक्का मुअज़्ज़मा ubuzima bwawe buhereza imana Allah ufata urugendo rwera ugenda imaka bara abayisilamu genda imaka ugende guhijinga sha inshingano uzikuwe ko imitwaro wari wikoreye ikuvuyeko mu ntambara zizokorwa nzora nifatira imyanzuro jeje nyina pana kuzufatira imyanzuro mvuga ngo dutange imbabazi mukaza mwiye mwica ngo muce imitwe ngene imbabazi iyindi ntari mwe iri munsi y'ubuyobozi bwacu rajputana nayo nyine cyubahiro imipaka yabo yanse kwemera abami barajputana banse uburenganzira bwacu bwo kubayobora banse kudufata nk'abayobozi b'ibirenga nabo turabatera umwami atera mugabo ntiyice barajputisha तलवारों पर तिलक लगाने वाली बहादुर कौम baravuze ngo bakunda inkota ngo bafise umutima ukomeye mu bafise umutima ukomeye reka nkwereke barakwereka muri barajibuta babo ngo baranse kandi ngo bamenyerezwa kuva kire abana bakamenyerezwa kugwana kwereka bari kugwana nga we ko bigaragara iki ni gikobwa tukiravye iki ni gikobwa wihweje iri Rwanda yacu uziko makeje we uziko makeje niko reka tugiye nakubye karava muri TSMS kwa rije Juma Gatare Centre niyo studio binoza yonyene narakubye ngo niba ukeneye guhamagara ni 655 5 3 5 DJ Juma ritaba bari kugwana barajiputi ngo barajiputi ngo baringwanye shawe baringwanye oya nyanicu barayimwambura wabonye yari yasamara wabonye क्या है okay बीच में बाधा डालने का कारण impamvu yo kumuvangiye ni babarira umwamikazi ari guhamagaza igikomangomakazi कहो हम अभी आ gira umwamikazi mama iyo ko nimumuyungiye vuba nkuko vyifuje sawa ni gikobwa जोधा ही ठीक नहीं Joda बस हम अभी ibisi sawa narigiye gutsinda igihe ujya mushenzi yaza akavyivanga mu mukozi wacu insinzi muvukanye nta gutsinze mera wa mukobwa Joda bavuze ngo yakoze ubukwe n'umwami w'umugana kugira ngo nyine ubugame bigende neza niki biyugi muvukanye Sujamal aba twabonye kuva filime itangura bwana buto और पराजय mubwizo kuri usamaye gusa gato mu rugamba uratsindwa cyangwa ugapfa nimba utabizi हाँ हमें मालूम है ni wabinyigishije n'ubundi ni hahandi हमारी शिष्य ही wero umunyeshuri agiye kwigisha umwarimu turashize पढ़ा नहीं रहे हैं oya si kwigisha ariko kwibutsa ahubwo mwarimu we समझ रहे हैं reka nakubwire आपका कौशल देख ubumenyi bwawe busigara agatangaza pe usiga ufise udukoyo एक बार सीखी हुई बात मन के अंदर तक सहज umunyeshuri mwiza burya agenda agakamura ubumenyi vuba kandi neza ntawe Joda koko माना कि हम एक umunyeshuri mwiza ariko bivuze पर आप भी तो एक umunyeshuri mwiza mugabo kubera uri umwarimu mwiza w'umunyabwenge kandi नहीं गुरु umwarimu yo mushasha bugira umunyabwenge cyane अब एक mwamikazi की तरह
आपको अपनी माँ से nyoka zo kwigisha राजसी रंग ibyo abagore bakwiye kumenya. जल्द ही आपकी डोली सजने को है. Vuba uzotwagwa muri palanquin kakano batwara muri sabamika canka abantu bakomeye ku buryo badahonyura hagenda babikoreye nyine. Yesu uzokwemera gezaho लड़कियों हम विवाह sizokwemera kurongorwa kugeza igihe papa zo kugira kwanza igikomangoma cy'urugori. लड़कियों की मांगे करना ठीक नहीं. Nukwiye gusaba ibintu bitumvikana. तो ये सच है. Bitumvikana ariko ni ukuri. पिताजी को आपकी प्रशंसा. Numvise papa ari kurata amashimwe ndetse ubumenyi bwabo. आप में शौर्य है. Avuga ndetse ko ufise umutima wo kurinda, avuga amarushanwa menshi wagiye utsinda, avuga ko mu rugamba burenze. Bivuze ukwiye kuba umwami rega. Ntacyo guhangayikira gihari. Waravyumva? Kwabango nazemera kurongorwa wa mukobwa twumvise. Reka basengesha atangure gose mu izina ry'Imana Suriya. Wa mukobwa batubwiye ngo abanyamateka ntibaremeranya ku izina ryiwe. Gusa abantu batangiye kumwita Joda ari bo buyu. Ariwe ndetse yarategereje kurongorwa mu bwami bwo bamugane kugira ngo ibihugu vyiyunge nyine. Kandi ngo barajiputi ngo baringwanye babamenyereza kugwana kuva bakiri abana. Nga Urabe दशहरे के शुभ अवसर पर सज्जनों kuri umunsi mwiza wa Dasara महत्वपूर्ण घोषणाओं का nico gihe kugira ngo dutangaze amatangazo ngirakamaro. हमारी पहली घोषणा ये Itangazo ryanje rya mbere rero की बागडोर भगवान दास na neza muri Ameri aho ndetse hagiye kuza ibiganza vya Bhagwan Das. श्री icya kabiri सुजामल sasa munyumvire mwitonze. Ubutegetsi bwa Ameri bugiye ko mu biganza vya Bhagwan Das. Barumiwe. Ubutegetsi arabutanze ntabuhaye. Ibwirizwa rya kabiri Sujamal भगवान दास के अधीन agiye kuba uwungirije Bhagwan Das. Wa mukobwa yaravuze ngo papa ngo azokugire ngo igikomangoma cy'ikambo zo bumwami bamugize uwa kabiri. अंतिम ora makuru जिसकी umaze igihe murindiriye kumva इस वर्ष एक munyumvire umwami mu mwaka umwe जम्बई माता की कृपा से umunsi mwiza kubera imigisha y'Imana kazi igikomangoma kazi Joda हल्दी n'igikomangoma Ratani bagiye gukora ubukwe bwera na murongora je barazi turashize थोड़ी सी लज्जा तो दिख. Félicitations umukobwa arababaye. अलग भेलाब ubu n'ubumwe bwose bujya buzotwungukira twese. Sujamal bamwimye kuyobora. आप वहाँ kugiye ubanza bari kubara kurondera ubunyene wapi. अपना दुपट्टा दीजिए. Mpereza wo mwitero wawe wo hejuru nkwereye. Ndabira umukobwa Joda. अब चुपचाप Kobwa w'umwami fata ugende ahantu hanje mu ibanga rikomeye. Iyi ugende mu mwanya wanje wigire jewe muri make. हमें सुनकर बहुत दुख हुआ. हो सकता है Shura gusanga papa nyene bari byamucanze atabufasha agira. स्वार्थ और लालच को मजबूरी का नाम मत दीजिए जो था. So warikunda afise inda ndende. Je gasi nsonze bubasha. डाली जो हमारे Nari nigeze gose bujyango bakwihereza ibintu ari by'iwanje. आपत्ति नहीं थी. Ntari cyo bintwaye gose gusangira ubwami n'abajya bashinze ubwami. गरिमा cyangwa mari kwiyubaha agateka no gufata ibiri by'iwanje. Nimba ndavyimwe Nibuke Joda इसमें भी बहुत तपिश होती है. iri ziba ntirizongera kandi kurenga rizokwama ryaka muri ubu bwami nimba ntuhabwa ibiri by'iwanje. Mwibuke uyu mwana ndetse agiye unye se yarasanzwe ari umwami akimara gupfa ubwami bwafashe undi muvukanyi ni muvyara wuyu. Bivuze ni ukuvuga ngo bamwambuye ubwami kandi yategereza ubwami bwategerezwa gusigaranwa nawe. Urabe umwana yaragiye mwihangane banasamaye gato rega ndaza kuvugisha umwe w'abami बात करेंगे दरखास्त भी करेंगे ndamusabe राजा भारमल से बात करें abaza umwami Baramlal कि आमेर के तख्त aguhereza umugabane ku ntebe ya Amer. Uyu se niwe yari umwami akimara gupfa muri umuntu afata ubwami abuhereje ubu nzokuba mu ideni urumva ideni के बदले में हमें क्या मिलेगा ariko nanjye uzompereza iki ushaka iki दिल्ली पर हमला nkeneye ko dutera Delhi दिल्ली पर dutere हमला Delhi आमेर पर गद्दी नशीन होने के बाद आपको हमारी niwaronka umugabane we muri Amer dosaba kumfasha nanjye हमले के लिए kugira ngo dutere Delhi तो शहंशाह की बहन से हो ariko wenda uri umukwe w'umwami w'abami
हमारी शादी जला yego darongoye gose Bakshi Banu Baguni mushiki wa Jalaluddin nako ni bofre mwihanga मैं अजमेर नागौर और मेवात kubera ubuyunge twakoze rero nashinzwe kuba guverineri w'intara reka nkubiri ikintu Sujamali wa mwana we पानी और तमन्नाओं की तास amazi n'intego hari ikintu bihuriyeko आगे बढ़ते जाना vyama bizenguruka bivyimbagana ukuntu अब हमें मुकम्मल हिंदुस्तान jewe nkeneye ubuhinde bwose ndabuyobore niyo gahunda nifitiye Sujamali n'uyu unyi se niba yari umwami se apfa bitunguranye ubwo busigarana gose bujya urundi ruhande तिलक में खून नहीं बहना चाहिए ariko nta maraso akwiye kumenwa हमें डर था वही हुआ शरीफुद्दीन की सहायता से Sujamali yasabye go Sharifuddin kugira ngo amufashe ngo bunge intebe yanje urabyumva biteye ubwoba से हमारी niba intambara igiye gushozwa rero ubwami bwacu bushobora gusenyagurika विधवा और बच्चे जाएंगे abagore benshi ibihumbi bagiye kuba ndetse निर्दोषों को विनाश कुंड में झोंक देना और स्त्री abagore ibihumbi baraza kuba abapfakazi abana b'imfuvyi कर मन का पुरता kibiro ubwacu kiri gutuma je njugumira wa muntu दोषों को विनाश iri kumvikana ukuntu gose twereka abantu barengana ngo bagende bicwe uko nyene cenyeje bamenye makuru ko umugabo yagiye Chandra Banji मुगलों से संधि करके nivyo bari vy'ubwenge kwigira inshuti मिलाना no guhereza Jalaluddin akaganza ku bucuti barakwereka Rajaputana urabe film करेंगे तो विश्वासघाती कहलाएंगे मुगलों से bikore bazokwitumwe musha इससे बड़ा उदाहरण rugero rukomeye rusumba urunye gubugambanyisha uzofatwa nk'umuhemu ni mutabizi birambabaza nanjye rega ariko reka ndababwire sibyo एक बात बता दे kanababwira ijambo अपनी प्रजा को पराजय मृत्यु और विनाश jewe ngiye kuba ntabara abantu kugira ngo ntibatsindwe batabara urupfu n'ivyago mu kwemera gose amasezerano y'abamugara twiyunga kugira ngo tugwanye gose uyu musura agomba kutwigomega तो फिर हम आपको reka nababwire mwese rero mwa abantu bo muri Ameri क्या आपके इस फैसले की वजह से kubera umwanzuro wanyu rero ubu bumwe अजब से buzoba hagati imiryango yacu pe ibyo ndavyemera नहीं आमिर से कोई डोली kubw'ibisekuruza vy'ubu n'ibyo muri kazoza apana kubera jibagatisha twere tugomba kwiyunga na Jalaluddin umwami w'abamugara Rajputana yose burya सारा राज tugiye gutandukana namwe burundu naco tuzongera kandi gupfana twebwe namwe uyafise ubwenge aravuze ngo yereka twiyunge n'umujya mwami Jalaluddin kugira ngo aturinde uyu musura agomba kutuzana kabibazo Rajaji urahawe kaze muri Sanganiri चंद्रभान का पैगाम umwami gose burya abonye ubutumwa bwa Chandra Banji हाथियों के अखाड़े में araza guhura namwe gose muri arena y'inzovu kuvuga mu kibuga c'inzovu nyine mwana muto ngo bambuye ubwami isa kimara gupfa muri umuna w'umwami afata ubwami n'ubwami yabushize mu biganza by'undi muntu hakubuhereza baso aho bwari busanzwe warasiganye ubwami ntiyigeze avara umuhungu ahubwo nta muhungu yigeze avyara vyagakobwa nta gufata baso ubwami abuhereze wa mwana wa mukuru wiwe w'umuhungu soko yabigenje ahubwo yafashe ubwabo buhereza undi muntu sasa umwana yarakagenda kwiyunga n'abandi bantu yiyunze na bofre w'uyu musore umwami Jalaluddin yiyunze na bofre w'uyu kugira ngo bakora amahano bagende batere uyu mugabo bamukure mu nzira bofre w'uyu ndetse ninde nibura amatara ahantu ntaramenya ko bakeneye kumuhemukira bofre wa Jalaluddin niwe n'uyu musore niwe mwami ngaha twereke inzovu yari igiye guhongera amapine jawe inzovu shayira akayira kuri bata hagarara ndavuze ngo hagarara yaremeye irangagira vyanka kandi barakobeshe mwana mutanguza urugamba mutobandanya nigute mutanguza urugamba mutobandanya sha nigute mutanguza urugamba mutazi guheza sha mwana ari kugwana n'inzovu bucece zabirangira garuka inzovu bikomeye ibiremereye gahunda ziba ari izo nyine pole pole kiraga kigiye kumonyora shawe iyi ni Crisporo mwa bantu narababwiye mu binyabuzima bihari nta kinyabuzima kizi kwishira mu vyago gusumba kirema muntu ndakujya witonde mwana witonde ida yitonda urabe filime ariko
muco yitoze filime zirahamwe abagabo banza kwitaho simbuka ku nzovu hejuru ayije yakwa uziri nkuru wanzovu we baremeye umusore uyu mwami Jalaluddin ntaramenya ko bofre wiwe warongoye mushikiwe afise umugambi wo kwiyunga no bimye ubwami muri Rajputana muri Rajput kugira ngo bazi bamutere bongere banatere diri muramu we akeneye ubuhinde bwose akure ku ngoma muramu we wundi ari we mwami Jalaluddin yani cyo umwami Barmal wo muri Amer umutwe bakacawa kacawa nyene mu Giswahili cya murayumva Pranam Shahinshah ndabaramutsa mwami हम आपके साहस को twe turashemagiza ndetse umutima ukomeye ufise uragatangaza abagabo urarenze natwe baratuze rega kwera muri za Kristo फास्ट करते हैं reka हमें बेहद मसरत होगी राजा जी yaza gushimisha no kubaha ikaze nkuko mubyifuje mwana mwese mubane murinde Ahmade tajedare Mughliya ikamba ry'abamugala umwami w'abami w'ubuhinde Jalaluddin Muhammad ari kwegera gose bajya ku ntebe y'ubuyobozi yagiye kuyoboza akiri muto akiri akana kayikuriyeko खुशामदीद uraho ikaze आपने यहाँ तशरीफ लाया newe iteka no kuba mwafashe urugendo rwa kure mukaza ngaha mumbwire mugenzi waramaki छाया तले nifuza ko ubwami bwanje bwa Meri butangura kuyobogwa n'abamugala माँ बदौलत को इस बात पर ndanyuzwe numva nezerewe kandi kumva amakuru nkayo ndetse kuba mugiye kunyizeza Ameri ndayiyobore हम आपसे ariko एक और विषय hari ikindi kibazo nkeneye ko tuvugana ko mwami फरमाइए mukomeze ntaribi एकांत में turi twenyine mugabo uyakunda imbabazi imuhwe ubugwa neza shwiragira sha uko nyine ngo shwiragira respect bashwiragira फरमाइए okay vuga ndabinginze bavyeyi आपको हमारी सुपुत्री utegereza kwemera kurongora umukobwa wanje igikomangoma kazi Joda और यही आमिर के साथ ubuzo bukwe bw'ubufatanye hagati y'abamugal hamwe n'aba Ameri wa mukobwa Joda kugira ngo yamufashe bagwanye wa mwishwa wiwe agomba kwigomeka ntazi ko umwishwa w'uyu mutama nawe yiyuze na bofe कि आप चुप क्यों हैं ndi kumva gacerere kari inyuma जी नहीं oya ntubyumve nabi यूं खुलकर रिश्ते की पेशकश करना हमारा nashimye umutima ukomeye kuba bavuze ibikurimo और इस इज्जत अफजाई के लिए ntewe iteka n'ibiri kuransaba reka nabigushimire ko nta kibazo वक्त दीजिए फैसले के reka ndavyumvire ko wa mugabo we ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी zogenda gose ku gicaniro hakurya ico genzo guha inyishu yanje आप जैसा उचित समझे na nkuko bikubereye mwami nta kibazo yamaze kumenya uyu mugabo w'umwami wa Ameri ko umwishwa wiwe barakwereka Hazrati nimba ari kwaje nimba ari bikwaje ntumbaze kwaje yanda kwingize fasha fasha gusa ndakwingize ख्वाब लेकर हाजिर हुआ naje ku gicaniro cyawe cyera mfise indoto indoto yo kubona ubuhinde bwose bwiyuze ubuhinde bwose buri munsi y'ibendera ry'abamugale mukere munsi y'ikere cyacu Allah ndakwinginze ufashe nshitse izi nzozi amin arabayisilamu amin 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 Allah subhanallah wa ta'ala ndakwinginze gose umfashe ya akbar वालेकुम अस्सलाम assalamu alaykum wa salam तो है शरीफुद्दीन जी हुजूर आलम Sharifuddin yego nyine cyubahiro फरमाइए खान yego kan baba Jalal अजमेर के रास्ते में हमारे सामने कुछ झड़पें hafite kuba gose burya imyigaragambyo muri Ajmer hari abahindu b'Abarajputi batagira ikibazo bahagaritse abayisilamu ntibagende kuza kuri igicaniro फैल गया है kubera ibyo rero burya hatanguye akajagari ये मजहबी रंजिश है batangiye kwigaragambya abantu kubera amadini iyo myigaragambyo y'amadini hari igihe uteza ikibazo mu gihugu अजमेर की राह पर ज्यादा हिफाजत rero umutekano mu nzira ijya muri Ajmer ukwiye gukazwa amategeko atanga हुकुम जारी करेंगे शरीफ hari ibindi bibanza bikeneye kandi burya umutekano hambavu ya Ajmer रात की बंदरगाह hari ubusuma no gusara bikomeje kuba mu nzira ahantu ku mazi ya Gujarat ibiri guteza ibibazo gose abantu bajya guhijinga nyine आमेर के राजा भारमल के umwami Barmal wa Ameri niwe ahayoboye ahwantu umwaza kumusaba ngo abarongorere umukobwa kugira ngo nawe amurinde ugwishwa gwe gwaguye kwiyunga na bofre wuyu kandi baba ubutwa bwaje gose bugezeyo अपनी शरीक हयात birujya bwa ko nemeye kurongora umukobwa wiwe kugira ngo bishiramo kugira ngo ubwami bwabo ntibugire ikibazo bose babiri ये भी कहिएगा cyane cyane mubwire कि मुल्क की सलामती और एक yemeze ko amahoro n'ubumwe muri yo ntara bihaba
niba bikora akemeza ko wari rwose atazonteza ingano bakomeze kwigumura kubera amadini nzokwemera ivyo yansabye ndangana umukobwa wiwe ये रिश्ता कैसे मुमकिन हो सकता ariko umenya ko uyu mukobwa ari umurajiputi गौर फरमाए banza biyumvire ku mwanzuro ugiye gufata Sharifudin navyumvire ko nitonze nanje buriye आप जानते हैं खान बाबा ये हमारे बुजुर्ग सरपरस्त niwe nubaha Bayram Khan baba ko nubaha हमारे नाम का इस्तेमाल करके warayoboye mugali संभाला mu izina ryanje mu myaka myinshi uyu mugabo iyi myaka yose हर लम्हा हम यही सोचते रहे nakomeje kwibaza kenshi kubera ko abakurambere bacu bananiwe gufata ubuhinde bwose अभी तक हम इसी पसों पे kugeza ubu rero nkiriko ndibaza ख्वाबों को कैसे पूरा किया जाए nkeneye gutuma ndetse indoto zibukuri ubuhinde bwose ndabwumva intego irasobanutse intumbero ariko inzira ntiyari izo ko twokunga ubuhinde bwose bundabimenye tuzobwa biciwe ubukwe bw'ubufatanye niryo sano rishasha ni kimenyetso cyera kivuye ku Mana mwijuru Allah uhambaye ndagushima gose buriya kubunyeretse inzira yo kwigira imbere burya abagabo ko asabye kurona umukobwa wewe nkabayobora kubera ikintu murongora nabayobora ubutuba bwanje butware King Baba ariko papa y'abagabo bari mu mugari nemera ndongore barakurongora kare nyene nta mahitamo nagira kare छाछपगढ़ के राजकुमार Ege banshingira gikomangoma Ratani singi bambera nco kizondongora ca Ajibakati urumva मन पर धैर्य साधा numvishije umutima wanje ngo mfe kwemera gikomangoma Ratani bari babitangaje ko bazomurongora किंतु ariko ubu rero ngiye kurongorwa ku muntu nyene papa umuntu ava muri indi dini ritandukanye n'igi wacu babisengera bigwamana byabo babaza urumva mu mikaratusi nibiki Joda nka so wawe rega Rajkumar Ratan Singh umutima wawe warugiye kurongorwa urumva n'igikomangoma Ratani Singh none swayam tola ariko bu bwabo nibo bemeye gose bujya guca kubiri n'uyo mubano birambaza ugusaba apne se mwana wanje sahi nimba utobikorera so अपनी प्रजा के लिए basi bikore kubwa abantu bawe पूरे थुंडार के लिए ubikore kubw'intara ya Ameri आपको पीना ही पड़ेगा erega biraza gusaba ko umunezero wawe utangamo ikimazi ubabare mugabo utabara intara yacu n'igihugu cacu ujya mugabo igikomangoma Ratani wabonye ko cigomese naco cyagiye gufatana n'ujya mushenze ubwo rero emera ujya mwami naturuka uba mugari mu madini y'abayisilamu utazi genda kurongore हमने सुना है कि आगरा से भाईजान की Numvise ko wavuye mutuba muri Agra umuvare magiye kurongora cyane समझ में नहीं आता Niko nibaza जल्दी कैसे हो Uretse kuba iki byahiswemo vuba vuba ngo arongore अम्मी तो रियासत के दौरे पर गई हैं Mama gose ari mu ntara ariko arazenguruka tugende bunyene waya kontorora mayemose ikigo uri mushiki wa Jalaludini wa mwama agiye kurongora umukobwa nazi ko uyu mukobwa ikigabo bari kuba gifise umugambi wo gushira hasi musaza w'umukobwa ari mwami umuhindo shagiye kurongora n'abayisilamu nyumviza bitonze isnapak takriban bukwe ntibwe yarasinzo bujamwe ni gutuma uyisilamu arongora umuntu asanga iby'igwamana ariyo musaza wawe nawe nta bukwe uzojamwe urumva ariko ndakwingiza shinyumviza sheri biki umukobwa ntaramenya ko uyu mugabo bari kumwe afise umugambi wo gusenya ubutegetsi bwa musaza we amutere kudeta bofa agomba kumusenya shaka muvukanye imbabarira turabayisilamu twumvira abagabo muvukanye ngo nakere gufasha bwawe ngo ntabare ni gute urongika ubutumwa bukagira kwa Sujamal nazi ko Sujamal agomba kwandikira ari we muntu ahubwo agiye kwiyungana bofre mweje kubana mu kanya kugira ngo bashikwanyaguze ubutegetsi bafate ngo ubuhinde bwose no babuze mahubwo देश पहुंचाना है कि आप भी इस विवाह के विरुद्ध barabasubwiye ko nese ubu kutabwemeye bivuze ngo ऐसा करके aya madavi दुखी नहीं कर सकते ndi kubikora ndabikoze kandi babaza papa मुगल सम्राट से weyemera ko ubukwe bugiye kuba umubano ubumwe kugira ngo turinde ubwami bwacu shwiragira sha bari kuvuga iki wewe mama vai एक रास्ता है hari uburyo bushobora kubikora kugira ngo nta kurongora uyo mugabo uravyumva uburyo burahari अगर विवाह मंडप में आपके स्थान पर एक दासी ko bari kutorongika umuntu w'umukozi wawe agende mu mwanya wawe amurongore yega n'ubundi ntakuzi kuki mwami wa mugaye ntakuzi nta Facebook na WhatsApp oya mama कल को ये बात पता लग गई umwami wa mugara musamenye ukuri Ameri izohura n'akaga n'umujinya umutaba kika pata to lagi जाएगा erega tubigenje ko bo bimenya ko twamubeshe तो फिर बेटी none sheri ये विष रख fata basi ubu burozi uraba ukuntu bunywa
fata uburozi winywere mwana wanje ni vyiza hagutakaza agateka kawe inywera uburozi wipfire uzoba ukwefye ubwo bukwe nyumvira abavyeyi b'imyaka bamuvuze ngo se bagomba gucika ubukwe ifatira uburozi mwana bo mana koko ndabunywe koresha umwanya ngira ni imana yabo ayiwe ye uroga imitima bimeze biti ati mana nkunda Krishna nyumviriza mana kubera iki muhise muje ukamengo nibindi bintu bamutwe ariko kurongorwa ni bibi ariko nihe nzokura amahoro udahari nakaririmbo ijoro n'umurango niwe ndirira banda gushasha yerega niwe mba nshaka cyane reba vya bisagara vyera nka kashi na matura na kinama ngabo uze ube mu maso yanje indirimbo z'Imana ese ni gute nzobona amahoro udahari Krishna nkunda ijoro n'umurango niwe mba nyine cyane gusumba ibindi yamara umusore wacu Jalaluddin wa mwami bani babwira ngo ubu buhinde utegereza kuzo buyobora ibendera ry'abamugari rihungabane kibe igihugu kimwe yigeze amenya ngo bazobigenza gute akimara gusabwa kurongora uyu mukobwa nahise amenya ko uhereye mu ntara ya Ameri niyakora ubukwe bwo kwiyunga azaba yiyunze n'ikindi gihugu ubuhinde aho hambere ntibwari bumwe bwari ubutaka bunini yibaze ko ubuhinde na Pakistan bari bimwe bigatandukana amagabo ubuhinde bagakomeza kuba bunini kugira ngo umenye ko bwari bunini vya danger rero Ebu Pakistan yavuye ku buhinde umengo nta cyavuye ko umenga ni hahandi nyine asanga intara nini urumva asanga intara imwe isumba hafu Burundi nk'inshuro zitanu urumva kibari igihugu nyene intara imwe ko ndavuga nko hagiye bana tubananye filime urabe kobwa nta bundi buhinga kwiyahura ekada kubesha umugari ni kibazo abimenye ariko twabonye umwami abamugari Jalaluddin afise imbabazi n'impuhwe nyinshi kore kuyaja pole pole जी राजकुमारी जी kikoma ngoma yego निर्णय लिया है namaze kugira ku mwanzu हाँ कहने से पहले nkeneye guhora n'umwami w'abami imbere yuko ndamwemerera ngo ndongore हमारी कुछ मांगे हैं hari ivyo ngiye kumutegeka nandi ndamusabe iki umwami yumva ngo bagiye kumutegeka और इस सिलसिले में उन्होंने ubwo rero burya mugore yasabe yuko wewe ugenda mwihema ry'umukobwa umwisangireyo kugira ngo wiwi ariko jewe wewe nyine mwama vaho yarakaye nje kwireka ishano nta n'isoni ndabere mwami yaje yarakaye udukoba mwama araje matumubise umukobwa tumiza ko mwami je aranse ntumwicire hariya mukwe murasaba iki नहीं nanjye byasaba umukobwa sindabizi pe उसने तो हमें babarire भी इनकार कर kumbwira vyamunaniye umukobwa wanje kabisa genda bikwibwirire amvayo ndamunize nta kibazo nyo barakoreka umwami we yinjira indani umukobwa yavuze kugira ngo uyu musore uyu हम आपका स्वागत करते हैं ndaguhaye ikaze muvyeyi हम कैसे आभार व्यक्त करें कि आपने nta majambo nobona kugira ngo ngaragaze ukuri ndagushimiye कष्ट किया yuko wemeye kuza uwumva ivyo ndagusaba kagira inkuru दो मांगे हैं hari condition zibiri uzogendera kugira ngo bikunde आपसे विवाह izo condition nizakunda nzokwemera ko ndongora nazo nizihe हमारी पहली मांग है condition yanje ya mbere rero cyo ngo अपनी आस्था और idini yanje nzorigumana ukwizera nkugumane imigenzo umuco ndabigumane अपना धर्म kandi mu buryo bwose bushoboka sinzongere gutwagwa mu kiganiro ngo ntore mu Bisilamu nibiki oya आप मानते हैं uravyemera ivyo और hama हमें अपने प्रभु की मूरत साथ लाने दी जाएगी nzokwemererwa kuzana ikigwamana canje ariyo mana yanje iyo mana ndayubakire kandi urusengero mu cyumba canje igicaniro kumuri mu Isilamu nta n'isoni ikigwamana हमारी दो मांगे niyo mabwirizwa yanje abiri ni nko gusaba shehe kugingurube kabisa mugabo barazijya muri iyi misa y'imyaka nta nico yavuze ikigwamana nta n'isoni wewe mu nzu y'umuyisilamu yarumiwe mbega kondisiya
ibwiriza rya mbere nta kumpindurira idini की अजीजा बेटी ने हमारे हुजूर में तो शर्त umukobwa w'umwami Balmoral rwose yamuhaye amabwirizwa abiri ngiye gukurikiza पर ही ngo ninemera kuyakurikiza ndabira mama वो हमसे निकाह के लिए mwaraza kwemera ngo ndamurongore ntameje gutanga inkuru nawe पहले ये icyambere yasabye rero nako yategetse कि शादी के बाद भी वो अपने मजहब bazogumana idini giwe n'imigenzo yabo yose yigumane byose muri gahunda muri make और दूसरी ये ngo igihe kabiri yambwiye ngo कि मुगल किले में bazokubaka urusengero nyene महल के अंदर mu kirimba ciwe एक मंदिर ariko indani gose mu matware y'abamugara mukobwa wajagiye kuncisha umutwe muze buretse uraje yaragiye kumwiyamagana no kumwiyamiriza mama yaramuhaye solution isanzwe पहली बार हमें iyi ni incura mbere gose burya nanje ubwanje का पूरा एहसास bonye ubwibone ni shema canke bavita mwikira कि राजकुमारी के बे ikuzo y'abanyarajiputi और सादगी को abo barekana nshimire igikomangoma kazi cyambere kuba cyagaragaje umutima wo kurinda atabwoba reka namubwire ko nanje rero इसी सरजमीन की पैदाइश है जिस पर वो पैदा हुई है nanje navukiye kuri ubutaka nkuko yabuvukiye ko nawe bwo buhinde nanje ubwanje वही जज्बा रखते हैं ndafise courage yo kuvuga हमारा फैसला yuko nahisemo ko ubukwe bw'igikomangoma kazi Yoda हमें मंजूर है nemeye kumurongora sha ibyigwamana ashaka zane yubake n'ikingana n'igihugu करते हैं इंशाल्लाह ala ni abishaka बलफ्स ibyo asaba nibyo bihagije gose azovyikore biramuraba mami yayimereye umukobwa da idida rigumana biramuraba ibigwamana ashaka zane asimburanye ku munsi biramuraba twibanire yaravyumvise nabo aremeye kweli nzana kagigwamana mu nzu y'umuyisilamu yaremeye da yaremeye muzonyo amata aya urabe filime kobwa baje kumwambika ibintu imigenzo biratanguye gahunda nizo ubundi Maria aje abayisilamu ntiyigera iteba mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga Everlife icyizere cy'ubuzima we baguhaye invitation kuvuga ubutumire bakubwira ngo turaza gukora mariage saa yine rimwe abarundi bigazagaza biceregweje ko bibone uje saa yine na nusu usanga umusheri barangeje gahunda ziba ari izo urumva muri make ushika uje koza amasahani da nico nkundira abayisilamu rero bazi gukoresha umwanya jabo abye ngo mariage raba saa yine gera saa 3:30 canke zigera uhari ibesho bya ngo n'ubuntu turabizi ngo ivyo abarundi ngo turacegwa agere sayine naso usanga ahubwo bariko baregeranya amasahani felicitation yebwe na mubarako ubukwe bwa gose bwahaye gose Ajmir Sharifu Imam hashe kunezerwa nayi soghat leke aya hai isi akawika basufi bakeneye gukora ibigenzo gose muri kwa jya Garibu na wazi bubaha kwa ni bari kwa bana bibugarazi bari maragarazi ntumba Fajaji ugororotsi
nanjye berega nzoririmba bigoye ndi kuririmba se ndabira nimba bambaye amatafari mu mitwe ntumbaza bajaji tukutuku ni moto ya gharib nawaz aturumugwa neza kandi yumvira abakene wa mana we ehe gharib nawaz yewe Moinudini baje kumukora imigenzo nabo iyo wabonye ari byashavuye ngano ubukwe ko atamuceri turabona mwana ibindi biki atwaje kuririmba ibiki ya khadaji abana ari mu myuka bwe mu ndabira kari hagati wangu turaririmba atamuceri ndabira undabire ndabire you nabo ariko turaririmba tuziriki urumva no terandura umuntu ntarabona ipirawo mwana aya pewe kareka ubukwe bwaremewe ubukwe bwaremewe mwibuke babikoze kugira ngo imihumbero umusura afise Jalaluddin ni kugira ngo ubuhinde bwo hatangure kubuyobora bose nibemera kumuyoboka nyene niyunga n'uyu mwami bivuze ngo biraza kumera neza papa w'umukobwa ku rundi ruhande cyatazi nuko bofre uyu mwami Jalaluddin warongoye mushiki we afise umugambi wo gukorana na muvyara w'umukobwa arongoye kugira ngo batembagaze ubwami bwa papa w'umukobwa nyene kurongorwa ndetse n'ubwo uyu musoro nyene kurongora niyo gahunda ihari aho ndi mu bwami aho bari umukobwa umwe bakunda kugwana bari hamwe bitoza bari hamwe murabize namwe ariko ndavyibutse none muravyibuka tugaruka n'icerekezo cy'abatagira ubufasha cy'abatifashije muri make abaye umuceri batangura kuririmba neza ubu nta kibazo gusa iyo batawuzana shawe yewe mugororotsi nabonye umuco w'Imana muri wewe mu birimba vyawe ihorere abakobwa ibijumbura bakeneye kurongorwa ku nguvu nabi neza wari kurizwa ko bagiye kurongorwa n'umwami munyumvire kandi umwami asumba se we n'umwami w'abami ni emperor umwami ari se w'umukobwa ari king nyine urumva ntaho bihuriye रुतबा है प्यारा चाहने से तुझको ख्वाजा जी मुस्तफा को पाया ख्वाजा मेरे ख्वाजा ahubwo n'amaso yatukuye we kuko bagiye kundongora je we शाहू का शाहू okay namusarara she nabiri bitwenge kwiswa y'umwami ari kuwa bami Mezira nibana niyo ari kwirimba neza ure kubazi ko mukanya bujya haza ukoroka ipira ndaririmba kabisa ntari bi Zena waraze ko mukanya bava mugaburira nk'agatongo kumubone kubera kwirimba ne canke mu maramvya ugomba gushimisha umwami rego umwami anezerewe arakugabira bajaji kali har bala kuko butevye छाया है खुमार तेरा जितना भी रश्क करे बेशक तो कम है मेरे ख्वाजा तेरे nimba muri gukurikirana mutama aravuze ngo birashika bikarembesha नहीं छोड़ना गवारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा aho ख्वाजा मेरे ख्वाजा baraje baririmba rijoro hey akiririmba
mwami yatangiye kubona imeze nk'umucyo abantu barigiye kugwa kabisa amavayo nakubwiye n'igihe cya mbere n'icya kabiri icya mbere kirahera ndabatemwe icya kabiri nacyo gahunda nizo ababwire gatwebwe burya reka nihorere harakoreka bagiye gukoramo baragenda barabyina abagabo bambaye amakanzu kamengo n'abagore okay umwami agende mu kazi ashinzwe rero n'umuhimbire bakwiye kuba hari umuhimbire abahimbire ngo bakoma amashiwe mwami ari kubinoza imihimbire ngo yabihari uyu munsi mugabo umuhimbire baramwirukanye ngo yabiri munsi y'igitanda ariko irakoma amashi mwami n'abakurikirana bamwe ba kera bararinda ariko okay muko nikoye umuvute sikinde kure uko turatanga amafaranga y'inkwano ndakure kure ira abavyeyi bansubize oya kinde kure wera muri make banka abayisilamu sivyo ndekora uyu mugabo kuva kera uyu mwami Jalaluddin yama ari umunyabuntu arese kwigira wadanje ibisobanuye iki इसने कहा से आप खुश नहीं है uyu mubano wanje nawe ntukunezereje kubakana kwanje nawe nikukunezereje ntibikunyuze muri make इस्लाम औरत को भी रिश्ता तोड़ने का मुकम्मल हक देता है ubu Islamu burya Islamu ihereza abagore uburenganzira iyo badashimishijwe muri ubwo bukwe babuvamo uyu mubano रास्ता खुला है nimba utakeneye ko tubana hitamo inzara ya kula ये आपका हक है n'uburenganzira bwawe ये रिश्ते की गांठ तोड़कर आप आजाद हो सकती हैं ushobora kuva muri uyu mubano ukibohora आपके यहाँ होता है imigenzo yaje hari ukuntu yokwemera ivyo vyakula ariko kuri twebwe kubakana hagati y'umugabo n'umugore bibahuza mu buzima hafi ndwi ndagushimiye kuba wemeye ivyo nagusavye kare पर न जाने क्यों sinzi मन में शंकाएं सी उठ sinzi impamvu mu bwenge nkicyuzuye mu mutwe yifise amakenga menshi acakekeranye हम अपना मन नहीं जोड़ सके mu mutwe sindemeranye n'ubukwe bwabaye शायद इस कारण भी ahari कि हमारा धर्म ni kubera idini ryacu n'imigenzo bitandukanye ariyo mpamvu mutu ugikekeranya kwemera ko twakoze ubukwe ने हाँ तो कर दिया yego niba nemeye ko dukora ubukwe ariko umutima wanje खोने को nturanyemerera kuba hafi yawe n'iryo tandukaniro rihari okay ndavyo हम आपकी इज्जत करते हैं mukobwa ndakubashe आपके जज्बात की कदर करते हैं kandi burya mpa agaciro uko wiyumva और किसी किस्म की ज्यादती के कायल नहीं kandi nanjye ubwanjye sizokwihatiriza ko wapi ibyo ntibizokora wapi pe तभी आपके करीब होंगे जब इंशाल्लाह burya nzoba hafi yawe imana niyabishaka umutima wawe niwavyemera खुदा कुन बख्शे Allah aguha amahoro rero arakwihera amahoro yamara mu Bayisilamu umugabo ati wa mukobwa nimba udashimije no kuba ngiye kurongora tugiye kubana twakoze ubukwe ushobora guhitamo imigenzo ya kula yo kuvavanura nyine mukabirangiza filime zira baraje mwami kazi yiraranye we ngo mu migenzi wanyu mu Kisilamu ari gihe usanga imigenzo ya kula ikunda ugatandukana udashatse वो किसी हमसे मालवा जा रहे हैं agiye muri Malwa muri business zihuta
umwami kumbe si icyana kibi ntaribi maze kubona ko umwami atari bayagiwe muri make uwo mwami wagiye mu migenzo ya Marwa mu Bahinde ngo bukwe ntibuvamo ijoro bimeze neza byose ni amahoro cyangwa n'amahoro ni bimeze neza umwami nahatiriza ekada bikunda birakunda bidakunda shawuri yako kandi nimba ubona udashimishijwe n'umubano wanje nayo ko tugiye kubana cyangwa migenzo ya kula bive mu nyine wibohore nabatireka reka mwe birakundi wanya gutandukana umaze gukora ubukwe mugabo twebwe ngo iyo mukoze ubukwe muri mu Bahindu imigenzo yose igahera cyangwa mubana murapfa muri ubuzima mukazuzukira mu bundi mukabana hafi incuro 7 reka Abahindu bizira ko iyo umuntu afuye atabapfuye burundu ya arongera kandi burya ngo hagira iki ngo akavukira mu bundi buzima ico bita reincarnation nyine roho yiwe sasa barakwereka nami kazi yaraje na muraho ikaze bavyeyi karibuni sana igiswahili cyatanguriye आप हैं शहंशाह हिंद की वालिदा mwami kazi abamikazi Hamida Banu Baguni mama w'umwami w'abami nyoko bukwe muri make sheri karibuni gose mwana sivyo yemigenzo niba yizi mu Kisilamu ibi ni kimwe haguruka mwana ndakurabe kwanza kutari gikanitani muzovera abana beza buki Allah आपको बुरी नजर से Allah azokurinde ijisho ribi kandi Allah azokomeza kurinda kunezereza amin kugumishe neza amin amen 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 Allah akbar tugende reka nakudondore मंगा है uyu ni Maham Anga जलाल की दाइमा बल्कि मुंह बोली मां n'umuforomakazi wande wa Jalaluddin ये मुगल दरबार की वजीर ni n'umushikiranganje mu kirimba c'abamugala n'umushikiranganje w'umugore ndabirukwa murabo wewe nyitondere je ndabona kutari serious ध्यान रखिए बेटी ibuka kiwe kimwe Maham Anga afise izina rirenze ngahanye Jalal amufata akamushira hejuru y'abandi bose gusumba nanje kandi nyina बाहर रहे nari maze igenda ngahanye हमारी गैर मौजूदगी में niwe yagaburiye Jalal mu kiringo c'imyaka 15 je ntari ya myaka yarakiri muto nyina ntiyarahari mugabo ujya mugore w'umushikiranganje niwe yakomeje kwitaho Jalal पर इनकी बात नहीं umwana waje ari we mwami w'abami ashobora kutitaho ijambo mvuze mugabo nta munsi tumegera yirengagiza ijambo ry'amugore avuze ये आप ही का घर है aha ni hiwanyu mu rugo bimenye uvyakire Salima muherekeze neza neza nta kujya ठहरिए अभी एक रस्म बाकी okay mukore mugire bataragira batangiye kuririmbira mama ya mugore ngoma nimba ari mahagama nyine ngo ararenze we niwe yubashwe amuha agaciro gusumura nyina yamwivyariye banza terera ipu okay bane tubura imiceri yo kuga niyo komene barayigira ये मलिका आलम tambuka muri inzira mwami kaza bamikazi n'ibiganza vyiza n'ibirenge vyiza vyawe mu muceri burya wari ukiboneka mu Buhinde buba usesa hasi umuyaga uri guhuha mu cyerekezo kitari cyo mukurikirane intambwe buri ntambwe ariko arafata umukobwa imbere ko amagore yavuze noze mwami kaza bamikazi ibirimba by'abagore hana hano gose bujya hibwami gusa wa mugore yubashwe n'umwami Jalaluddin aravuze ngo umuyaga uri guhuhira mu cyerekezo kitari cyo ngo mucunge buri ntambwe और ये शाख है और hamwe na shaka hamwe na shuruku बातें सीख लेते हैं kandi biga vuba vuba टाएं सब बक देते हैं kandi basubiramo buri jambo bumvise और ये है सोने के लिए aha na ahantu uryama bahita kubaga niyo hantu uryama लिबास का तोशक खाना aha niho ndetse uhindura imyambaro bahita toshaka बाहरी मंजर के लिए झरोखा ububiko bwawe ni झरोखा इबादत aha niho usengera tasbih kana तस्बीह खाने की जरूरत तो reka ntuzokenera tasbih kana पड़ेगी नहीं मत nzohakenera nimati इसमें aha niho nzoshira kigwamana canje Krishna niho haza urusengero अब सुबह शाम ubu rero tuzokuva gose ugeza ndirimbo z'abahindu twumvise mpaka mu bamugal nimati gezaho आपकी शर्तों के बारे में सुना तो था
आप हैं वाकई तारीफ twese twumvise ibyo wasavye kandi byuko bigaragara ukuye amashimwe ये मुगल हैं we abamugari bugerega n'urusengero twubatse tuzokuba kandi urundirega ngahanye शानदार नहीं apana rurenze मैं nkini agasengero gato noshiramo umva ingoro nto cyane जी तक पहुंचानी होगी kugira ngo zidahereze ubutumwa bwanje umwami w'abami yego mwami kazi w'abamikazi ntaribi abakire kwisengera imana ko ari amahitamo yanyu mwayacisha kwa kiranga ayo masengesho mwayacisha kwa mwari mu birabaraba cyangwa kwa padiri ko bijoro ryose nta uramuga ikinuma nta ari kumutwaza amanyama kandi uyu mwami n'amakofi yo muzitagura ninde yo murenganya agacerere reka mwese mumenye mwe muzinze ibiganza byanyu mumanura amaso hasi urugori rw'abamugal umutwara ibikoresho byiwe samuraga wa Timur ikirezi cya Babur umwana wa Humayun umurinzi w'imbabazi icyamamare mu isanzure hose umwami w'abami wa Hindustan nyumvira kumuhereze kuzo Jalaluddin Muhammadi agiye guhereza ubuntu ahantu kubera ari ngaha iyo hageze ngo hana bahahesheje ubuntu yaraje yicara nk'ugiye kuhototera ipirata mwami wa Jalaluddin rwose Muhammad arakabaho wibeshe uvuge we doke mushikiranganje by'amafaranga mu gihugu igaragaza जहाँ पर nyene cyubahiro युद्ध के कारण वसूले जाने वाले महसूल की रकम intambara ituma amakori साथ में agwira bigatuma kandi amafaranga aboneka gatagaciro गरीब आदमी की bigatuma umuntu asanzwe bujya kubitika अर्थव्यवस्था intambara igasenya ekonomi kuvuga ubukungu mu gihugu urimo kuri Todoromaje रियासतों का मसला खास iyo dukeneye kubitaho cyane rero इसलिए इसका फैसला हम turaza kubiyaga muri Diwani Ekas अगला मसला dukomeza abandi जहां पर हमें खबर nyene cyubahiro twakiriye amakuru yuko muramu wawe शरीफुद्दीन हुसैन Sharifuddin Hassan अजमेर की हुकूमत amaze gufata ubuyobozi bw'intara muri Ajmer काबिले बर्दाश्त गुस्ताखी yabikoze kubera atanyuzwe आपकी और राजपूत राजकुमारी no kubarongoye igikomangoma ca Rajput agacerere Adam Khan ये वक्त आपसी रंजिशें गिनाने का नहीं है twe tuvuga imishwano y'umuryango turi twenyine apana kubivanga mu bandi bayobozi oya Khan Adam Khan ko reka Adam Khan abandanye atubwire गुस्ताखी माफ हुजूर mpabarira nyene cyubahiro फुदीन को आलम पाना Sharifuddin rwose bigari gukekeranya ku bubasha bwawe ndetse शक है no ku bwenge bw'umwami w'abami yanatinyusa aravuga ati kubera ubukwe wakoze ukarongora umukafiri ngo bushobora guteza gushwanyagurika k'ubwami bwo ba Mughal yarenze imipaka nta kicuba hagenda bikwirakwiza ahantu hose Sharifuddin imbesire ngufashe nyene cyubahiro आप उसकी बातों पे संजीदा ना ntumwiteho मेंढक के उछलने की igikere gishobora gusimba gusa hejuru gato शरीफुद्दीन के ariko Sharifuddin afise ingingo Madame Mahama anga witonde urumva cyavuze birumvikana आलमपना nyene cyubahiro tabeshanye bebe rero पाए मजबूत करने की muri bo bwaro uburyo bwo gufata ngo ubwami bw'ubuhinde ngo bushire hamwe mu kurongora umukafiri भी चाहता है mbabayira kuba muzaguritse mu kuvuga ताकि हुजूर ariko reka ndagusabe ubaze umutima wawe ese umutima usigaye wakuyoboye gusumba ubwe राजकुमारी tabeshanye पाने की क्या iki cyakugobereye ngo urongore umuhindu हुकूमत का फैसला था मौलाना wari umwanzuro w'ubuyobozi we w'umukuru wa ulama urumva witonde और जिस बात में रैयत की भलाई हो उसे मजहब के hari uburyo busaba kugira ngo bukore kugira ngo bigende neza pane by'imyizerere uri mukuri पर हमारा मुद्दा ariko natwe ibyo tugomba kuvuga ni bimwe मंदिर क्यों तामीर कराया गया none se kubera icyo mubakira urusengero iwacu wa Isilamu twemera imana imwe शेख मुबारक साहब Shehe Mubarak Sahibu Sadir Anasi Sahibu कुछ भी किया वक्त और हालात के तहत ibihe byangobereye gukora ivyo nakoze सल्तनत की तरक्की का ख्याल हमारे दिल में kugira ngo ubwami ndetse bubeho neza nicyo kintu cya mbere nshira imbere gusumba ibindi nitayeho amadini byiza अब आप मोजिज हाजिरी none se mugomba nkora iki ba nyakubahwa twubaha नहीं चाहता हूँ आलमपना mbabarira ko bangiye kukubwira ibyo n'icyubahiro लेकिन umwamikazi w'abamikazi जगह से दूर akwiye kubikwa hakurya mu bantu basanzwe pani bwami किसी भी इस्लामी कानून में तब्दीली न की जाए kandi burya nta mugenzo n'umwe w'ikisilamu ukwiye guhindurwa kubera ujya mugore urabyumva ngo yazane ibigirwamana mu nyubako ibyo ni biki bakira batangara kumva indirimbo ati uhindura imitima Krishna dukunda ibyo twavuga si ibyo murumva za ndirimbo z'abamana bashe barumiwe ngo nta kintu gikwiye guhinduka
usigaye wumvira umutima gusumba ubwonko bwawe umutima ko wibeshe batangura kumva za ndirimbo zo kubaha Imana y'ibigirwamana Imana Krishna y'abahindu kandi bo basenga Imana itaboneka yamara ngerudende abayisilamu ngo bayita Allah hasa kubazana mbigirwamana ngo baba ku rusengero kubigirwamana ngo Krishna ukiri kuririmba indirimbo zizo mana bari kuzumva bakibishwana ko bumvise umukobwa bari kuririmba Imana Krishna yawe mwamara iyo umwami karabaye mwami yumvise akaririmbo wari umuyisilamu kandi abashehe baravuze ngo uyu mugore ahubwo agenda abe mu bantu basanzwe hari abari azokora iyo migenzo ya gipagani twomera ko aza gucafuza gose ikirimba n'ibigirwamana ayo ndirimbo murayumva canke kabisa shwiragira mwese दीवाने आपकी कार्रवाई बर्खास्त की जाती है ikirimba c'abantu aho muza kumviriza amajambo akwiye kuvugwa turavuze ngo tuzongera gukora kandi uyu muhuro ikindi gihe tubumuka koresha umwanya aho bari kuririmbira Imana ziwe yaraje ariko sha nikoye otizigo w'inguni mwamarambura nayo banza arabivyare atso utamba wera uba muri Gokulu muri Vindravani rada yego umukozi yegose bigera gushasha kukubona akeneye kukubona yewe mwana wakagoroba umwana wananda ukundwa na Krishna ubibera mu mashamba ubwiza niyo shusho yawe ndamanitse umubiri wanje na roho yawe kuri wewe ndabira so mwami yageze nka kubera abasenga Imana itaboneka bona kanari gusenga ariko shamuko ako kandi uri kurasenga ubusa n'uroga imitima ikiyumvira wewe wenyine imitima uyishira ku mitongero arazenguruka ngo araba umukobwa ko bari kuyisengera we bakompoje n'indirimbo z'Imana kiraho yo banze kuririmba rero mutubabarire nyene aya gose komeza ndakongereza izindi Imana yirahagije ariko ari gatoyo ya abayende ntibagorana Imana zabo barazimukana ntubagore da Mwisilamu ngo naho umucubi turushinge ariko arasenga ntabihagarika naho orasi nyuma yiwe naho utagere nade pembeni naho yokumva ngo hari inzoka cobra nashobora pe arubwo bamusigiye mufise urumva kweri kumva inzoka iri kwiragutembera ngo umusenga are akabera vano kwizera da usanga gukomeye muko iyo se nkubeshe kweli iyi ni familia amushirirako warambwiye sinka gukoreko reka ngukoreke ibiganza data mwami nakana keza nta kibazo yifitiye n'imfungo ze ntambara ntazica ikada mwami yasohotse hanze kubyumvira ko kwanza ibi bintu ko numva imengo ntivyoroshe wese wova kuri Allah agafasha umukobwa kwisengera tutumana batemberana yiye mu ntambara nka kimura uyatavuye mu idini ungaye araritadinga arabesha erega nduwawe n'ubuzima bwanje n'ubwawe ngabo niwe mbona wenyene mu bintu byose ncamwe narakubwiza filime burya urazisanga mu gatabo kwa Lause
mu gatabo kwa Laos ya mugabo sha arakora bantu mwese murabira filime kwa Laos naho hano hubonye n'inzi muri higisagara muri ubu Burundi bwose ari kubakwera sale y'imiriro mu minsi mike muzora aba filime mpaka mwumiga Laos turamwemera cyane nandi mukwiye kurabira filime abantu bose bari mu gatabo naho honyine no ndabira wa mwami byarabaye da kuberekesha mu byatsi kakani gose byashize nk'umushikiranganje wa mbere wangu kubereki mutashinza jewe muri iryo joro ubero birasobanutse rero nabimenye तुम्हारे मुंह बोले वालिद है ubero mufata Shamsuddin nka papa औधो से नवाजा है mwamugize umushikiranganje wa mbere इस तरह इतनी ऊंची nindabwira umwami mwijwi nk'iryo onye ari dogije uko sukuri उनकी सियासी काबिलियत पर हमें पूरा je nizera mu bubasha bwe bwa politiki कहाँ आलम पना nyuma y'ivyo serigada mukani मरी ni nka mukuru w'umwami mugabo yarezwe nyene जहां पना की टक्कर kenshi na kenshi gose ari yatinyuka akavugiramo umwami akamuvugisha kutariko मरे होंगे तब जाके पैदा हुआ होगा हम ये जानना चाहते हैं nyene kumenya urashoboye आज का ubwami se ubuyobora iki nka gito yaciwe सिर्फ पैरम naco wari rucyo gipupi gusa wewe wowe vyinira gusa kungiya na Bayram kandi ndakuzi तुम्हें वक्त वक्त सलाह मशवरा ntibagire ko ari mama wanje rwose yakuyoboye ugitondera byumva हमारी काबिलियत है nanje ndashoboye nkaho shawe urumva kubera ko yitondera umushiranganje wa mbere किस बिना पर हमें से mama आजम बनाती पड़ी हमें nari kumugira umushiranganje wa mbere gute se kandi शर्मनाक कारनामे और इंसानियत ibintu yakoze n'ivya bitari vya kimuntu vy'amasoni yakogwe n'isoni n'umugizi wa nabi में लूट मार का बाजार कर yarivye malwa afata ku nguvu abagore फिर जब हमने हुक्म जारी किया कि हारे हुए लोगों को igihe navuga ngo nta mfungwa y'intambara iza umucakara uyu gose burya yahatirije abantu guhinduka baha amategeko unarasuzugura amategeko urumva ategeka abantu ngo b'abayisilamu ku nguvu इन चीजों से हमें सख्त नफरत है nibikorwa yakoze naha gufata ku nguvu abagore kubwira abantu ngo bahindure idini batabishaka yazanye kimwaro ubwami bw'abamugari nibikorwa निकाह करना narase kurongora muhindu bituma tubona ngagateka wewe Adamu witonde mwana wa mama नाम अदब से लो izina gikomangoma kazi urivuga n'icyubahiro ntiwibagire ko ndetse ari umwami kazi w'abamekazi ubuhinde bwose ubwo ari umwami kazi w'abamekazi ubuhinde गुस्ताखी हरगिज sinzo kwihanganira kumusuzugura aravyumva kumbe cha kigabo ni sawa जहां बना nyanya n'icyubahiro muvyeyi sasa umukobwa umuntu ababwira umwami uko nikivukanye bareze gusa kuvuga ngo basangiye papa na mama ya gusa yene kiravuga akirekera shwiragira कहते हैं कि बुरा वक्त कभी दरवाजे की सांकल बजाकर अंदर नहीं आता bakunze kuvuga ngo ibihe bibi biza tamburi न मिलने पर सुजामल अपने अधिक kwanega kubona ubufasha bwa Jurudini Sujamal yaragiye adura ku miryango igikomangoma baratani singi cya Jabani kimuha ubufasha फिर kimwe cyateza kurongora umukobwa n'umwamirana udesingi मैंने शक्ति से मचेटा लेने के लिए tugomba gufata asiga tubatwara abasirikare ku Jalaluddin समझौते करने dukwiye kubagira amatandukaniro yacu twiyunge nawe बस इंतजार था bemeye gufata Sujamal ariko bahitamo kurindira की यादों से ndaza guhanagura amazina और जलालुद्दीन खान ya Jodara Jalaluddin नहीं muhira Japut kandi ntukavuga ibyo ranaji witonde स्वयं व्याकुल है कि विवाह के कारण जोधा पर क्या बीत रही होगी Nagara bundi Joda kuba yararongwe n'ujya mugabo Jalaluddin Joda arababaye ndabizi हम उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं ndamuzi neza ujya वह बहुत दुखी हो ndamuzi pe ategereza ko batanezerewe habaye aba ari umukobwa anezerewe kubi आलम पना ये bari gupanga gutera Jalaluddin rero batere neza neza kugira ngo bigende fresh ni bofre wa Jalaluddin ndetse फरमाइए na muvyara wa Joda vuga n'icibero पूछा गया aba bareka bigeze kubazwa ngo ijuru niki उन्होंने जवाब दिया barishura इस दिल में मोहब्बत होती है ati gose buri mutima aho ukunda kuba niho haba hari ijuru aho buri mutima ukunda kuba aba mareka rero barabazwa kandi ati kuzimu niki aba mareka barishura ngo aho umutima uba atarukundo hafisa aho hantu no umutima utayakunze niho bita kuzimu bishmugwa apana gukina iyo umuyobozi ari munyantege nke ubwami bw'iyo hari igihe usanga buri mu kajagari iyo umuyobozi ari munyantege nke baravyumva kirabiro urukundo rutangiye kumusaza रही शरीफुद्दीन की बात iyo bigeze kwa Sharifuddin umuvyi yabona ko amaso yebereye ku nkumi आपको चौका biraza gusaba ko umukurikirana neza ubumenyereze ongere kandi mukankamire अरे भी काबू से बाहर ujya musore nanje vyancanze controle twatugeze haya ariko uravuga ngo professor yasobanuye oya gose siho twari turi wacana we
nyemere we ariko muko turatuza n'abahungu bigira bahatari mu gihe nibabonye ko nuko muravyumva na urabe umugabo sha yarateruye ndabira uburumengo ni nyabutatu mukwakura kazi se nakaruka mukobwa ariko uko ducanga gusumba n'abashinwa yamaze kumenya ko umukobwa ari kuburaba ngo ducanga mbegi boga ari izongwana ko tutaragukubitana uyo muhungu hari igihe wibwira ngo arakaze mukobwa bagishe kuri beme ariko nikoye okay filime zira हायरी निगोड़ी किस्मत मैं फिर हार गई कोई बात amahirwe yanjye gose bugera akavumwa हारने वालों ntugire ikibazo rega batsindwa muri uyu mukino batsinda mu rukundo nanje उसमें भी मैं किस्मत की मारी हूँ amahirwe yanjye yakomeje kuraniza अच्छा हमें एक बात बताइए agira icyo umbwira rero आपने कभी किसी से प्यार किया है urigera ukunda किंतु अचानक kubera ko cyumbazo bunyene ठीक है नीलाक्षी no kuri Nilakshi सच कही नीमत हमें तो पता ही नहीं कि प्यार क्या होता है kukubwiza ukuri mati sinzi urukundo ngo niki urukundo urukundo rumeze gose burya nk'umunywa amazi w'ama feelings nyine नो भला yatamaye gufise बरस शाही महल में क्या सिर्फ ताली चटकाते रहे हैं मलिका आलम yabaze ro wisanze neza neza ku mukuru w'inkone mfise amakuru meza mwaba nami abe yategetse ngo पुती दावत रखी है Rajput ikora ibirori mu izina ryawe राजपूती दावत ibirori bya Rajput mu izina ryanje mu kukubaha nyine हमारी शान में si ivyanje ivyo birori rega n'ivyawe hanyuma kandi rero ये पेशगी तोहफा भी भेजा है yakurungikiye n'izi mpano umwami iki ngo bakora ibirori mu izina ryiye mu kumwubaha we ni twiza we cyane शहनशाह जी से कहलवा दे कि हमें बहुत पसंद है ubwo neza agenda ubwira umwami w'abami ngo nabikunze ivyo yandongekiye sawa मतलब हुआ bivuze ngo hari ikintu kimwe cyonyine न कर रहे हैं ariko aragerageza kukurisha nimba utari kuvyumva nimba ari uko नहीं हटेंगे ntaca biri bumbwire ndaza gukomeza nimero uko nari nimereye none se urapropose ko twokora iki दावत का भोजन हम बनाएंगे je ndaza kumutekera kugira ngo agiye mu birori सुनो iki इनकी हिनारती हथेलियां अब देगे ariko rakeka wewe ibiganza vyawe byoroshe byo ufata inkono bigacumba bigakora ibiki bigacumba wapi ivyo niho bikora kubera ikintu bikora kubera uri umwamikazi w'abamikazi muri Hindustan urumva woteka ibiganza vyawe woteka buye मलिका हिंदुस्तान नहीं होंगे ariko je ndateka nk'umugore w'umuntu apana nk'umwamikazi w'abamikazi le are nkeneye guteka nk'umugore w'umuntu ntekera umugabo wanje apana kumenya ngo ndumwamikazi w'abamikazi abakwikwi abatetsi barumiwe abakwikwi bose babakoranye are कावल ये दीदे फाड़ nyako babakawa ko bari gutavuga पहली मर्तबा numiwe pe ku nshuro ya mbere हमारे mwamikazi w'abamikazi yinjiye mu gikoni cy'ibwami साहिबा क्या हमसे कोई ni cyubahiro none se guteka kwacu bibi aratinya ko ari giye mushiramo inyama zitari zo sharika nkweri की खिदमत में हाजिर okay reka tubakore nta kibazo da आप सामान की तैयारी कीजिए mutegura ibirungo shankwereka kutuntu nikorera umugabo wanje ndamutekera ndabira mu vero ukamengo bagiye gutekera ishiramo ni bwami ndabira amavuta आपके हुक्म के nicubahiro abari batekera ku inkwi kandi ni bwami haba ngo mwarateye imbere ngo gazi amakara ये क्या हो रहा है यहाँ nibiki biri kuba खाना पकाना शुरू नहीं किया bariki mutareka barategura ibya saa sita मैंने मालूम है ना ko bariki mutamereza meni तो छुट्टी दे दी गई है aramusi twageze konje kubera yatanzwe nande हिंदुस्तान umwamikazi w'abamikazi wa Hindustani आज राजपूती खाना araza gutekera ingeze muri Rajputi n'ibiganza vyo bisa oya hava rogo umwami kabisa koresha banya mu muzi nta mwamikazi ateka mama ngagose twubaha arinjiye gose mu gikoni bantu iyo mugore ngo arubashwe n'umwami ngo aramwubaha gusumba iki niki ko ngo niwe yamureze igihe nyina tarahari हद फासिल mwese tumuka mbari mvuze ngo iki mwamikazi w'abamikazi ateka wamubonye ajya mu gikoni akava yanuka imyotsi ख्वाब देखने और हासिल करने hari itandukaniro hagati yo kurota no gushitsa izo nzozi की गांठ से ये न ntukibeshe mukobwa mu kwizera ko एक राजकुमारी मलिका हो गई ko umaze kuba umwamikazi w'abamikazi क्या किया है ikibi nkoze ni ikihe कि किले में मंदिर
ubwa mbere wubatse urusengero बावर्ची खाने ubu rero ugiye gufata igikoni ngo uteke समझ रहे हैं ubu ntanguye kumva buri kimwe ushatse kuvuga iki बावर्ची खाने पर कब yuko je ngiye kuyobora igikoni विवाहित स्त्री का अधिकार है ये none si byo si uburenganzira bwa buri mugore yubatse nyine yarongoye gutekera umugabo ntuzokwigira wibagira जलाल के साथ आपका yuko kubana kwawe na Jalal ari kugira ngo si bihugu vyiyunge kugira ngo amahoro aboneke nta rukundo ruhari सौदा होगा आपके लिए हमारे लिए ये ब्याह की गांठ पूजन माला जैसी पवित्र है kugira ngo bimenye natwe kubana kwacu bigaragaza ko ari isano ryera rizokugwaho n'urupfu समझाइए ntusobanurire igisobanuro ca mariage ubukwe uri kuvuga ihe mariage itaranaba muraryama navuga wewe ngabo ko gasa मुकम्मल तब होता bivuze ngo mariage ntirarangira वजूद में आई izorangira ni wamara kumuhereza ndetse uzomusimbura गई नहीं तो औलाद kuva Jalal atogukora ko utaranamuvyarira हमारी जोधा bivuze ngo komangoma kazi Joda सल्तनत का लुत्फ लेती रही uri kurishimira isi y'abamugala ariko ntuzogerageze kuyibarizwamo muri make ntuzomuhe n'umwana yewe क्या कह दिया आपने sindi kwizera kuri kuravuga ibi किस मुंह से खुद को शहंशाह जी की मां ariko ni gute bigira ngo meze nka nyina kuri we kandi uri umucuwi we cyane nyine cyane हम हैं उसकी ndi nyina wa mugwe n'umuhebo से दूध पिलाया है अपना njya namuhaye amaberebere yanje amashereka की नींद दिन का चैन ndamuhereza buri saa yo gutambuka ndi kumwe nawe naramurinze ibibazo byose ujya muhungu ariyo mugabo wawe हमारे रहते कोई बाहरी ताकत उसका बाल विभाग kubera je nta wigeze amukora ko wagikobwa we बचपन में hari umwami bigeze kumurasa akiri muto uyo mwami narawemeye uja mu gatuza kanje namutabara कोई भी हमारे और hagize ugerageze kuza hagati yanje na Jalal ndamusenya सारी दुनिया की नजरों से महफूज रखा है nami ndamurinda ibibazo अरे दीदों तले यूं urakeka no mureka ngo akomeze ngo agumane nawe agume hafi yawe wapi nibizigira bibaho sinofa kumureka ngo aza ahantu nyine cenyeje barakubesha naragukora ko ntimuranaryamana nta bikihama ngo ndenge na biso turabaza b'imyaka sha ehe wa mugore twatuzi nk'umuntu mwiza kumbe n'umugambanyi shana we nimba urukundo rwinshi nimba ari biki ntumbaze uzo ko bigaragara nta rukundo ruhari wapi जीमो जीमो जी भरतार देखो रात ढली मारा नैनारा सिंगार देखो रात ढली नवरत्ना सजायो imigenzo ni buri munsi nta munsi itaba लाडू और चूरमा प्यारो लागे मुगल चूरमा nakubuye akana gace ka mbere tujya mu ka kabiri nako gahunda nizo nyene cyubahiro के लिए हमने दाल बाटी चूरमा ibyo batetse uyu munsi rero arayimubwira keri sangri pitode gateti badi pachimeri sabzi nibyo batetse uyu munsi muvyeyi मुंह मीठा करने के लिए घेवर desere naho हलवा dufise gavari hamwe na sohani halwa बहुत खूब मीर बका wakoze neza nyakuba meri barka akhi maaf alampana nyakuba ndakwinginze khana hamne nahi balke umwami kazi w'abamekazi Rajiputi niwe yateguye gose bere vy'uyu munsi लेकिन मीर बकावरी दावत तो हमने ariko nyakuba meri barka ibirori gose byategerezwa kugwa mucyo mwizi nagiye mu cyoro ciwe oya sa makosa yibariko wapi हमने इनसे कहा था nta musavye nyene antekera areke nteke nta kindi तकलीफ क्यों की ये none se kubera kushize mu vyago oya si ivyago हमारे लिए genda bifata nk'ibihe vyiza gutekera umugabo wanje गुस्ताखी माफ आलमपना nyene cyubahiro reka ndakwibutse लादू ikintu kimwe ये कानून के मुताबिक twisunze itegeko पेश किया जाए ninjya umwami w'abami bamuserevye बावर्ची को चखना होता है ubwa mbere ziba zikwiye kugeragezwa n'umutetsi hanyuma tukamenya ko umwami w'abami akwiye kuzijya izo njya आज की बावर्ची kuva umwami kaza w'ameka Joda yagukoreye uyu munsi birori वही बिस्मिल्लाह करे mureke avuge bismillah ko ari umuyisilamu Muhammad utangure हिफाजत के तहत nibaza cy'umutekano कानून को kandi ukwiye kutwuba खुद शहंशाह भी इस उसूल पर aba ari umwami w'abami ntashobora kwangira ibwirizwa yuko tubanza kugerageza kwanza izo njya ko zitarozwe gerageza izo njya mwami kaza w'amikazi bismillah कीजिए kora umugenzo tanga urugerageza izo njya niyo kuvuga ati umukobwa reka yo kuroga ubizi gutabi imyaka ko banasaza wa mugore twuba nk'umuvyeyi nakubwiye amadini hari ukuntu aza akavanga abantu vyose ni dini biga ntugire ngo nibindi birebire bifu ya mbere yinjiye mu gihe yinjize ikigwamani wabo
banza ugerageze sha turabaza abagore b'imyaka. Okay. Asanga umukenerwa uturengarenga mbwa baravyibushe nk'ababirirwa bagibi nta muntu avyibushe ndabona muri bo. Ni bibazo. Banza ugerageze sha. Banza kora isosi ya mbere. Igihe turabe kutabiroze nawe sha umwami ntabanza kujya bataraye. Bari bwamenye ko ari buca mu muyaga rega. Nubwo bari bwamenye ko ari ho sumu yica nyuma y'iminsi 3. Sasa umwami none ari kuvyakira neza. Fatana gacapata banza arasemura. Arira mu mwitero babonye. Hari ico mbaye. Sindiye. Kubona abanyu batanyizera ngo no kudusenga ibistati. Ndabira umuvyeyi. Mama wanyawe nuyu unye. Nawe yumi wariko. Kobwa yaragiye arajya. Nacho. Ani ucumenya kubuyoye bwose ukuye kubureka nyine. Hey. Abonga ukabagendera kuri. Jahapana. Irichbayiro. Ingia ni saba zoribwa nta kibazo. Shimana shimwe. Irichbayiro. Ubere ushora kwi gukomeza ukajya nta kibazo. Sumwama arababaye nabo. Ko baranye. Kicha ki hidaftari hame pesh ki jaye. Zanira amasahani umwami kazi yaririye kwa wenyine nayo abariyo nirira. Hana pasand hoga. Nkeneye kurira kuri yo sahani nyine. Urabona kikirababara. Ibi ni iki mama wanya baratwenga ntiwumva none. Umuhungu wanje azutuntu sha. Ayo masahani yaririye ko niyo nkeneye kujya ko nanje. Abuko bas. Ayo masahani nyine bapimiye ko mukujya. Maze ndabe. Terry. Banza urindire. Hey. उसे मत खाइए. Ibyo ntubige. क्यों? Kubera? उसमें urabona ivyo birimwe umunyu muke. Twaye tusigwa na maruzi. Rewe ni sawe. Umunyu muke. Nkunda muke nanjye gasingwa imitima. Kikira cyababara. Nakubiki ni gice cya mbere kadukomeze ni cya kabiri. Bigishushe nyene tarize kujya nino. Twiyikomereza n'igice cya kabiri sasa hivi now. Ndaje tubandanye. हमेशा सलामत रहे तेरा हो क्या बयां तू शाने हिंदुस्तान हिंदुस्तान तेरी जान तू जाने हिंदुस्तान मरहबा ओ मरहबा मरहबा ओ मरहबा दिन तुम ताना ना दिन तुम ताना ना दिन तो दिल तुम ताना ना दिल तुम ताना ना दिल तो Mwivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere. Hello my people. So today you come back twaje mu kintu nk'ibisanzwe mboneraho no kwifuriza happy Valentine's Day. Today is a Valentine's Day. Now let's go. Okay, baby, are you ready? This is a game, okay? Bottle flip challenge. My God.
God. Oh my God. Jesus. Hey. This is episode 2 of challenges, but feeling challenge. Episode 2. Let's go. Come. Oh my God. Jesus. Come.
No. Oh my God. Jesus. Yay! Oh. Okay. So, thank you for watching this video. So, we love you all the time. Hello, my people. So, today to come back twaje umukino nk'ibisanzwe mboneraho no kwifuriza happy Valentine's Day. Today is a Valentine's Day. Now, let's go. Okay, maybe. Are you ready? This is a game, okay? Ball throw flip challenge. My God. My God. Oh my God. Jesus. Hey. No.
Episode 2. Let's go. Come. Oh my God! Yes! Jesus. Jesus. Come. Jesus. Day. What the fuck? What the? Yes! No.
Oh my God. Jesus. Yeah! Oh. Okay. So, thank you for watching this video. So, we love you all the time.